Mbombela, Sabi, White River na le Hazyview. Fafana hina eka 89.4 FM. Munghana Lonene FM. Magombandlela. Palamende ya Rixaka. Le Afrika wa vulavula. Kamgana Lonene FM tree ika kwashala wona tricks kusuka Ntsinda wa xifundzankulu xa Limpopo hi le Polokwane hlekana Afrika-Dzonga hlekana mingiselo Mgana Lonene FM na ku hlekanisa ku longa yingisela xitichi xo ko namuntlha i ra vumbirhi siku hi leriya ra vu 18 ra n'hweti leya ya Hukuri lembe na 2025 mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana Rismati wa Jimo xitlangoma xingiritano wa Jejana Makulelo wa Ndandadzi i ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula eka Mgana Lonene FM wu humelerisiwa hi tatana Ncindani Eric Mabasa hi famba swin'we ku fika ka awara ya mbirhi timhaka ti tele mingiselo Mgana Lonene FM Kulukumba Brown Mugotsi vele ku vulavuleni le ka commission leyi nga rhangeriwa hi Justice Mahlanga laha ku ngele ku vulavuriweni timhaka leti ta ku hikokwalaho ka yini vito ra vona ri ya hala na vele ku nyikeni swivangelo hi ndlela yaleyo kasi dokodela Mary de Haas na vo va koho le ka komiti ya nkarhinyana ya le parliament laha na vo va ngele ku voneni ku va nyika vumbhoni bya kasi hikokwalaho ka yini ngoti vona loko va vula swilo swa landzeleriwa ka ndzawulo ya maphorisa hi ndlela yoleyo va African National Congress very loko i lava ku va mukhanselara i fanele i va i ri na matric xa ri hansi xitata diceco matric ri nga ta ringana swin'wana ANC i ta bula na vona laha ka hi awara ya n'wanhlekani lowu wa Xikwembu hi langutaka timhaka toleto na ku hi bula na va African National Congress ngopfungopfu ka xiyenge lexiya xa timhaka leti ti fambelanaka na nhlawulo hi ta va hi kha hi endla tani hi ndlela yaleyo kambe hi nga se fika kwalano hi ta sungula hi bula na matsalani wa African National Congress a Limpopo va Musanda vo Madaji va fikile laha hi laha hi nga ta va hi kha hi bula na vona sweswinyana ku nga ri khale hi ta twa ku va ri yini mbo hi timhaka leti ta ku ku na ti-region tin'wana leti a Limpopo ti nga hetelela ku vuriwa leswaku ku ve na hoyihoyi loko a ku hlawuriwa vurhangeri swi heleli kwihi swi fika kwihi swi vula yini sweswo hi ndlela yaleyo sweswo hinkwaswo kwala ka Afrika wa vulavula ka Mgana Lonene FM makombandlela ta twa na wena ka 0860 0002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela yaleyo mina na wena hi ta va hi ri laha Palamende ya Rixaka. Le Afrika wa vulavula. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. miri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini wu ri vulavula hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka Budula lava le handle va hanya ka tar road va famba free leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi in prison loko ndi huma na vona loko ni fika Springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya hi phakathi a nga sayina nga endli nchumu ni fanele ni ripota nyanga na nyanga South Africa hi vekele ma criminal service hale handle va hi sala ndzhaku loko ni sa track loko no ku byala ku siku rin'wanyana buti nge swi fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina na vusiku hi 12 va ku laha nga kwa hi kona a hi pfumeli device ku va kwalani ni pfuka ni vutsuma ni vuya kaya na mitwe but kame miri treka yiri guya laveka koha kona se amiyela wa hina n'wina kasi a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'wina mi nga skepangi but pheta kasi ni vulavula swin'wanyana leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison anere onge pfuki u voniwa ka mamani Palamende ya Rixaka. Le Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ka Mgana Lonene FM makombandlela sweswi hi nga ku tshembisa ku hi ta va hi kha hi bula na matsalani wa African National Congress a Limpopo va hi hloniphile vatili a tindlwini ta vuhaxi ku va ta vona ku hi bula na vona hi langutanini hayi swa riqingho ni vakwavo se na sweswiwani na vona laha hi lava ku bula na vona hi timhaka to hambanahambana kambe laha hi nga ta sungula kona hi ta sungula ka tinhlengeletano leti ta va ri na ti-region ku hela loko ka vhiki hi ta sungula kona se leswin'wana loko vo vula swin'wana ni ta va vutisa mi to yingisela vona ivi se ni kota ku va vutisa hi ndlela yaleyo ni ri matsalani wa ANC ya Limpopo va Musanda va Rubin Madaji va Musanda nhlekani mi amukeleli ka Mgana Lonene FM nhlakane ekhalanga na vayingiseri va Mgana Lonene FM i khensa nkarhi wa n'wina a khensa swinene ku na un'wana wa lava mi tirhaka na yo a nga tshameli kule na laha ni tshamaka kona se ni hlamariko movha leyi nga n'wi landza ntirhweni hi sonta ku tirhiwa yini hi sonta ivi xa huma xihundla xa ku a mi ri na ti-regional council hi byeleni a ku endleka yini
mi ta swi tiva khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene FM ku since hi nga va na mihlengeletano yo langa varhangeri va swifundzantsongo aka xifundzankulu xa Limpopo yeah ku vi na marhavi man'wani ma hina ma nga va na swin'wana swi nga va khomangi kahle va nga disputa kumbe ku complain a national so va national va hi vitanile hi ri provincial executive committee va hi hlamusela decision ya national working committee leyi va nga hi byela ku a hi fambi hi ya hi hlamusela marhavi ma hina aka swifundzantsongo hinkwaswo so mihlengeletano leyi ta ti ri kona hi sota ho va hi ya ku va hlamusela ku mhaka ya ti-conferences ku ya hi decision ya working committee i pfarile varhangeri lava va nga langiwa ka ti-conferences letiya lava va national working committee va va confirming ku komba ku lava va nga complain va nga hoxangi because a hi nandzu ku loko u hleketa ku swi a swi famanga kahle ku ri u swi vula leswi swi nga ta va swi ri wrong i loko vanhu se loko ku ri na swiboho va lava ku yisa mahlweni na ku komba ku va ha complaina national working committee na NEC i va yingiserile ntirho wa hina SPEC because ku na swin'wana marhavi ma hina ma complaina hi also ti conduct ta hina sometimes SPEC so na hina ova i vitaniwile na hina hi tengile a swi vangi swilo swa easy so mara sweswi i ku fikeleli xiboho ka xiboho mi ta swi tiva ku vi na committee leyi i nga appointiwa ku i langutisa timhaka ta ti-conferences ta le Limpopo tinharhu Mopani leyi ka ANC yi tivaku ku i Norman Mashavana ka mfumo i Mopani ku va na Vhembe ku va na Capricorn hi mfumo ka ANC yi tivaku i Peter Mokaba se ku vi na ku hetiwa mhaka ya ti-conference ku swifundza leswi swi ta kota ku focusa ku pfuna ku aka nhlangano. Okay, ni khomeleni kwalano hi ku hi laha hi lava ku sungula kona endzhaku ka lexi xikongomelo a hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula Intiyiso mingisero Munghana Lonene FM haya mahlweni ntiri hina matsalani wa ANC a Limpopo vamsanda ba Rubin Madaji bo ingele ku bulena bona la hi mhaka ya ku va kha va vulavula hi timhaka leti ti nga khumba hi nga tlhe vulavula hi tshame hi vulavula na vona kwala ka Afrika wa vulavula hi tin'wana ta timhaka ti va ngele ku ti vulavuleni se ni tshemba ku namuntlha se to gimetiwa ni mitwini mi kombisa ku National Working Committee te hayi varhangeri lavaya va nga hlawuriwa va kahle va swi ya mahlweni na n'wina va PEC van'wana va mukoka hi tindleve va ku leswa swona sweswa swa ku taniya kambe swi fika njhani swi va kahle loko ku ve a Vhembe xikombisa va vulavula hi timhaka ta ku van'wana va vanhu lava va nga kola a va nga ri vona sweswi na swi a ku hoxiwa switulu la a Capricorn van'wana va tlhaveriwe na timovha a ku ri tinyipi se miri yini hi tinyipi leti a ti humelela hinkwato miri vana va hoxana hi switulu lava va tsutsumaka switulu va tsandziwa na hi switulu leswi a va lava swona ku hoxa switulu a swi vulavuli ku loko vanhu va hoxi switulu ti-processes ta nhlangano a ti hetelelangi ti landzeleriwile i hina hi nga mi hlamusela i ti-video ta hina leti mi nga ti vona ku vanhu va hoxani switulu because ANC a ya ha ri nhlangano ya wo tumbetela ku na swihundla ni confirma kwala aka vayingiseri ku vi na aka regional conference yin'wana ku nga va na vanhu va nga hoxana hi switulu is true na mina la ni ri koho hi koti ku nghenelela hi nkarhi walowo because hi va yi ri na ANC security ku protecta vanhu va nga kona mara switulu leswi ya swi hoxiwile ku hava na xin'we xi nga ba munhu ni lava ku u swi basisa kwalaho Pet a swi hupanga swo hoxiwa swi fika swi wela emahlweni aka vanhu mara i swona swin'wana leswi NWC aka report ya yona va nga tirhi swi ta lava ku
marhavi ya hina na vanhu va rhumiwaka lava hi va vitanaka ku ti-delegates va rhumiwaka hi marhavi ma hina ku swi ta lava ku hi intensify aka province leyi swilo swi vitaniwaku ku i political education ku vanhu va twisisa ku nhlangano loyi u yimeli yini va joyini yini loko va ku Madaje i secretary wa ANC ya province swi vula yini ku va secretary ya ANC ya province so i program leyi tatana Rogers Mnama sweswi va nga mandatiwa ku va fana ku va i intensify ku marhavi ya hina va swi twisisa mara sweswo Pat a swi vuli ku loko wena u complain because u hoxi xitulu a wu fana ku u yingiseriwa ANC a yi tirhi hi ndlela yeleyo hambi wena a le ndzeni ka meeting loko u vulavulile conference hinkwayo i kha ya ku kaneta ha ri na responsibility ya ku hi ku yingisela hi ku hlamula ku hayi leswi u vulavulaka swona majority ya vanhu a va yimi na swona and the ANC i nhlangano wa xidemokirasi so na sweswiya hinkwaswo u hlamuselaka swona NWC i swi langutisile i langutisa ku in terms of standard ta ti-conference ta ANC hambi ku humeleli leswi ha kota ku ya mahlweni na kumbe ha kota ku ri no hi nge ti-endorse ti-conference na va ku no ha ti-endorse ha ti-confirma ti-conference leti so ntirho wa mina as provincial secretary i ku communicate decisions ta provincial executive committee na ta higher structures which is NWC and NEC hi swona ni nga toleriwa swona swin'wana swa swona hi swona ni endla ku swona leswi na vanhu lava ni nga va rhuma hi weekend va ya ku communicate decision leti loko mina ni ri kona na ni ta tsutsuma ni ya ni ti communicator hinkwawo u ri at least ti communicate hi munhu deputy chairperson va communicator leswi NWC i nga va rhuma swona loko mi nga vulavula hi deputy chairperson mi vulavula hi deputy chairperson wa Limpopo hi swona yes loko mi nga vulavula hi vona ka yin'wani ya tinhlengeletano va tshayiwe va kha va kombisa timhaka ta ku leswi se swi nga titani swi vula ku se hi ya mahlweni hi leswi mi vulaka swona tani hi ANC Limpopo ku hi ya mahlweni se kambe ku na van'wani va hehliwaka ku a va ti tinhlengeletano ta n'wina hambi mi va vitana va ti hikokwalaho ka ku va va kwateli kumbe sweswi nga ndlisa xiswona swi vula yini swi vula ku yini Khalanga vanhu va nga yi because va dispute varhangeri lava va vitanaka swi fana na wena loko u ku Madaje loyi a nga secretary a ni mu recognize mina Pat Khalanga ni mu recognize so ava yena ku vitanaka kutana so both or no mina ka wena ni ngeti because wa swi tiva ku wena sweswi na ha yimeli nhlamulo i uma ku a henhla le la ni nga complaina ku wena a wu nghena kahle mara aka ANC part of the principles ta ANC ku decisions of the higher structure binds lower structures so once decision i tekiwa at that level I don't think sweswi a Limpopo ka ta va na rhavi li nga ta vitaniwa mihlengeletano va nga yi swi nge vi kona comrade Pat Khalanga loko va nga yi va ti vitanela trouble leyi nga kona ka constitution ku hi fana ku hi va handla njhani I don't think na vona va lava swo fana na sweswo swi normal ku loko munhu aka conferencing ani khomiwa kahle na varhangeri lava va nga langiwa a ni vona ngaku a va langiwa kahle na complain ka the higher structure se vanhu lava ya va vitana swo boha ku ta va na ku kokelana mara sweswi post these RGCs swi nge vi kona nakona vanhu sweswi ka ti-RGC va yile hinkwavo ana ala ku vutisa sweswo ku ka RGC a va tili ke na lava se nhlengeletano a ti herisa ku yini a ti hela va kha ku ya no haya swi twiseya mahlweni kumbe ku na lava va vulaka ku ayi swi nge heli la heta swi no tin'wani tinhlengeletano a ni ma swi tiva Khalanga ku hi jiki ya khoto mini vitani hinkwalo mi kama ni mitengisela swilo swa tikhoto hi jiki ya khoto i ku leswi hi nga endla swona swi rahi se vanhu loko va huma khoto va ya ka nhlangano wa vona va ku ha leswa khoto a hi swi twisisi ha lava n'wina varhangeri va hina ku mi hi yingisela hi na nkinga varhangeri va va yingiserile na vona va yingisela va endla a comprehensive report aka report leyi va nga endla yona va voni ku swi fanele ku marhavi ya hina
ava rally behind the elected leadership. Yes. Na leadership leyi nga langiwa ina responsibility ya ku unite marhavi ma ANC. Ingabi a factional leadership. Leyi inga ta ri vanhu lava nga complain va fana ku va khomiwa hi ndlela yo biha because va complaining. Because aka ANC swa pfumeleriwa ku ni complain. I nandu phela kalanga ku ri vanhu lava marhavi lama ma complaining. Ama hoxangi nchumu ku complain. Ku complain a hi xiphiqo kambe switulu ke. Switulu swa njhani? Ku va leswi va kha va hoxetelana hi switulu. Ku na leswi mi nga ta swi. I swona mi nga twa deputy chairperson va kha va swi condemn. Ku leswi swa ku hoxetelana na switulu na ill discipline hi nge pfumeli. Authority ya PEC hi ta sungula ku yi exercise sweswi. Hi nge pfumeli munhu un'wana na un'wana a hi andamaya. Hina hi langiwe conference. Na marhavi mi vula ku lava va nga hoxa swi hindini. Ni vula swona, ni swi vulavula kahle. Ni ri swi hundini. Hi nge he tlheleli ndzhaku hi ku no. Chelela ndzhaku mi endla ku mi nga hoxi. Vona va hoxile va hoxile. La nga hoxa la hi loyi. Na loko hi mu vonile mara wa swi tiva ku nhlangano u mu vonile ku ri this is not acceptable. Mi nga ha swi engeti mi swi endla. Na vona I should think va swi twisisa mara a nhlangano loya wo loko vanhu va fana ku va hlongoriwa ku ni hoxi xitulu ni hlongoriwa ku hoxa xitulu a hi fana lava van'wana hina pe laha u nga ta ri loko u vutisa swivutiso u vutisa murhangeri munduku u kuma papila ra ku vula ku u suspend aka ANC a hi tirhi swona hi tolerant because hina hi nhlangano loyi u amukelaku vanhu vo tala vanhu va huma ku kerekeni va ma muslim lava va xintu na lava van'wani va nga ya xikolweni na vanhu va nga yangi ku xikolweni ka nhlangano loyi va pfumeleriwa so hi rhangera all this type of people u fanele ku swi twisisa yi khomeni kwalani la ku kuma nhlokomhaka ta mahungu a hi fanele kha hi heta se ya heta a hi nge heti hi ku ka ha ri na leswi na ha fanele ku ni vutisa se ni koma teka nhlokomhaka ta mahungu ivi hi ta vuya hi hetisa leswi swin'wana lavaku ku loko se hi vuya mahungwini hi vulavula hi swona i ku n'wami nga ri kona la Limpopo ku hela loko ka vhiki loko ku kha ku endliwa ti-regional conferences leti a mi ri ka nhlengeletano yin'wana i ntiyiso ke leswi hi nga swi twa kumbe a mi ngheni ka swona hi ta twa hi n'wina loko hi vuyela mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Inkomo inhlekane tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'wena vonge n'wana timaluleke Brown Ukgotse u le ku boxeni to tala le ka commission ya Mahlanga Malusi Gigaba o hehliwile ximfumo masipala wa Joni u landelerisile kumbe u landelerile xileriso xa khota ya le henhla mahungu hi xitalo ya awara ya n'we mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ukayelele eka Afrika wa vulavula miri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini wu ri vulavula hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka Budula lava le handle va hanya ka tar road va famba free leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi prison loko ndi huma na vona loko ni fika prison ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya phakathi aka sayina ka endle nchumu ni fanele ni report nyanga na nyanga South Africa hi vekelo ma criminal service hade handle va hi sala ndzhaku loko ni fa track loko ni ku byela ku siku rin'wanyana buthata nge swi fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina na vusiku hi 12 va ku laha nga kwa hi kona a hi pfumeli device ku va kwalani ni pfuka ni vutsuma ni vuya kaya na mitwe but kama miri treka yiri buya lave ka koha kona se amiyela wa hina wena kasi ka abu skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'wi mi nga skepangi buthata kasi ni vulavula swin'wanyana leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison anere u nge pfuki u voniwa ka mamani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula
nda ku nyika wena nkarhi mingisiro mina ku hi famba swin'we ka 0860002543 hi ndlela yaleyo kambe ni le ku vulavuleni na matsalani wa ANC ale Limpopo va ri timhaka leta ta ti-regional conferences se tshamisekile se vandla ri koka hi gere yin'we eka swifundzatsongo hinkwaswo leswi a swi tikomba swi ri na mitlimbo hi ndlela yaleyo la ku va vutisa swivutiso swimbirhi leswi ni nga sala na swona ivi ni ta va chucha kambe ni nga si eka swivutiso leswi swimbirhi matsalani ni khensile swinene loko ma ha ri koho mi pfumelele ku hingetela nkarhi siku rin'wana hi tshame hi vulavula hi timhaka ta ti-delegates leti ti yaku ka tinhlengeletano letiwani kahle ku na xihundla lexi kumbexani mi nga laveki ku yi byela hikokwalaho ka yini swi tikomba ngeti un'wana na un'wana wa swi lava ku va delegate ka tinhlengeletano ta n'wina ko tsakisa ku va delegate swi forma part ya history ya rhavi rero ku ri hi conference yihi munhu a nga langiwa ku ya a hi yimela hi na va ward 10 ya le Giyani i Pat Khalanga and Pat Khalanga u ta ya a vulavula a yimeri ward 10 ya le Giyani vanhu va lava ku ya ku a ko va na nchumu Pat na swi ta ku u tshama ka wala ku ni kokela ku na mali phakiwako kwa mali phakiwako because ni se ayibanga ani wa swi twa ku nkarhi wun'wana ve ri a yi holi so loko ko va ku ri na mali phakeriwaka vanhu ha ta va hi va na mathata ya ku va yi nga holi Pat vanhu vo tsakela ku ya ku va part ya history na ku va part ya ku va va ka va contribute va ka va yimela swirho swa marhavi ya vona I should think swona swo tala I don't think ku na munhu a nga ya kha tsakela xikipa because swikipa swa ANC swi all over masiku lawa because xilo lexi xi kumekiwaku le u nga ta vuya na xona i ngo va yi ri bag na xikipa ntsena leswi swin'wana hinkwaswo swi nakona xikipa na loko wu ya va yi ku nyika va ta ku nyika u yile u mbale xikipa so it's not like it's something lexi u nga ta lwela xona because after all loko u humi kaya u humi u ri na umbarile a hi yeneni ka liya a mi nga ri kona n'wina ku hela ka vhiki sweswi ni nga vula ku lava va ni byelaka mahungu bete n'wina mi le ka nhlengeletano ya ANC mi vitanayi i Germiston kumbe Boksburg ya NEC ani n'wina mi matsalani swi vula ku maya se ku na swimbirhi laha leswi ni lava ku hi landzelela swona ve ri makhanselara ka nhlawulo lowu taku va fanele lava va nga ta va makhanselara ya ANC va fanele va ri na standard 10 ku ya ehenhla standard 10 yi grade 12 matric okay vitiwa ya matric va fanele va ri na matric a xi le hansi xitandard lexi nako loko ho sweswi ho teka makhanselara ma n'wina a xi le hansi hi nga tekeli vanhu va nga pasa matric a hansi ku standard lexi xi le hansi ku na munhu a nga ministara sweswi wa va grade 12 yaleyo vulavulaka i ministara sweswi wa mulungu mara u nge mi vulavuli u la ku tekela makhanselara hansi u ku loko va ri na grade 12 ya mara wa vona grade 12 a wu fe wa tiva grade 12 yi le hansi a yi le hansi grade 12 grade 12 munhu loko a nga pasa grade 12 wa kota ku hlaya leswiya hi swi vitaniwa ku reading with comprehension ku hlaya ku understand ku ri u hlaya yini because ku na ti-documents le wa vona hi swo fela ku na ti-documents and vo tala vanhu va nga ya xikolweni va na grade 12 hambi mo va xeweta hi xilungu va kota ku mi xeweta back na loko mo vulavula hi xilungu va kota ku vulavula back a ngo tsandzeka ku vulavula na n'wina nkarhi wo leha mara i standard lexi hi xi vekaku hi ri nhlangano uwing un'wana nhlangano Khalanga u nga veka standard ka makhanselara u tiva ku wona wena ni byeli un'we loko no ku wo ni nyika wo ni byela lo nda ku nyika 100 rand loyi u nga humesa na ti-guidelines ta wona u ku vaakatiko vonani hi leswi ya ku tirhisa swona ku langa makhanselara hina hi byeli nhlangano walowo a ni pfumeli ku vulavula hi mihlangano loko ni ri moyeni hi ku ni na n'wina all right ya loko no vulavula hi man'wana mihlangano mara tshemba ti ku ti-guideline ta walowo u nga lavi ku vulavula a hi hudeni kambe
kambe n'wina ku ya hi ANC Limpopo loko sweswiwani ho fika hi ku okay ha pfumela ka grade 12 yaleyo kumbe matric ava vona lava va nga ta musi matric wa swisisa ku i minimum requirement. yeah loko moya mi ya teka makhansela lava nga kona mutlhi Yes. ku nga sala vanga Kaba lava va nga na lava va nga kona va Limpopo vo tala. I think all over 95% vana grade 12 and above. Yes. Almost 95%. Unless otherwise ku vina vanhu va nga tekiwa 2021 hi recognition of prior learning. Because it is important u stiva ku kuna xin'wana va xi vitana ku RPL. Na la ka ANC xa tirha. ku va ku recognize wa yini loko Hi recognize ku munhu loyi i munhu a nga ri na grade 12 mara munhu loyi o va a kha a tirha handle ka ku tirha aka department leyi a kha tirha leswi na leswi loko hi swi equator hi vona unga ku u equivalent currently na munhu a nga na grade 12. Yes. ai hondeni leya kuna nhlengeletano leyi nga va kona le America yona hi weekend futhi ni tlhelela ka yona ungiti kuna vanhu ka ANC mara wa swi lava ku loko va pfala vo n'wamahungu va ri kona. Okay. Se ibi ku ve na ku vulavula hi timhaka ta ku xo sungula loko mi ri ka nhlengeletano leya ni la tatwa n'wina mi ri koho ku vulavuriwa hi timhaka ta ku kuna van'wani va lavaka ku president va tshika ntirho. Swi hangalaka ngopfu na mahungu swi ya mahlweni hi ndlela leya kambe ku ve na mavito ma nga hlamuriwi ku ri voma na ku twa n'wina mi nga koho mavito hi mativi hi la ku twa n'wina mi nga a mi ri koho ku tlhela ku va na nhlengeletano na ku vula ku president va vule ku hayi loko ri na loyi a twaka ongeti mina ni famba a vuli ku rini ni suka ni nga famba swi endlekile sweswo hinkwaswo. mina na ni ri party ya meeting a ni strong maybe because na mina na ya maybe kwala ti-toilets na kun'wana maybe swi nga swi vulavuri ni nga ri kona mara sweswo a ni strong leswi mina ni tivaka so ni tiva ku president va vulavule hi unity ya nhlangano va vulavule hi issue ya economy va vulavule hi issue ya G20 va vulavule hi issue ya selection ya makhanselara leyi i taku next year va vulavule hi issue ya mayor ta ti-metro na ti-strategic towns leti ti fanele ku ti announce next year. Sweswo a ni swi tivi swi ngo lava ku if u lava ku swi landzelerisa kumbe u twa ungaku a ni le ku hlamuleni kahle ta ku nyika nambara ta vanhu va national ta va fonela u ta u va vutisa va nga swi nga mara mina na ni ri kona meeting laha ni nga huma ni ya kona hayi xinjwana ni xitsongo laha kun'wani hayi na ni ri kona meeting throughout. Se swi vula ku and ni hleketa ku na wena statement lexi nga issuiwa hi secretary general yesterday u xi vonile na ku va na briefing so sweswiwani ya ni hleketa ku stika ka statement lexiya sa hi languteni ku loko ku ve xiyimo xi titani a swi kona swesweleswo hikokwalaho ka yini sweswi n'wina loko mi ri le ka NEC mi bumabumele ku hayi president loko va pfala swa n'wina swa ANC va nga hi katsi hina vateki va mahungu va nga hi haxeli swona na masiku loko va mi vitana n'wina mina ni va ni nga swi tivi ku va mi vitana yi nge leswo yini na loko mi nga yangi pet nge koti ku swi a swi vulavuliwi ka plenary kumbe kwala mi va ku mi ri koho ku namuntlha media yi nge ngheni a swi vulavuriwangi na loko yi nghena vo yi byela vo yi announcela ntsena ku hayi yi nghenisa media na loko yi nga ri kona a yi vutisi vo fana na hi vo yina ku why media yi nga ri kona i decision ya vona. Un'wana miyingiseri i ngheni tolo kwala ka nongonoko lowu a ku leswi swi nga va swi vanga hi ku president va tshame va ku DA ka timasipala leti yi ti fambaka hi nkarhi lowu wa roll call yi ti fambisa ku antswa ku tlula mara va mi hlamuserile musi vona president vo n'wina va SABC va kha va interviewa hi Mzwandile Lembede va mi hlamusela ku va kha va swi vulavula hi context yi ni hleketa ku sweswo a hi swi pfali hi nhlamulo ya vona ya context leya va nga yi hlamula Mzwandile Lembede a ni yi pfuxa hi ku tolo mi a lele ku nghena a swi fana ku swi pfuxiwa hi sweswo a swi fana ku swi pfuxiwa hi sweswo leswi swi nga nkoka mina ni nga kota ku vulavulela a Limpopo ko ni tshamile la ni na mi masipala mimbirhi ya district i nga clean audit ni na mi masipala ya 14 i nga kuma what we call unqualified audit na masipala wun'we wa Tavazimbi u nga kuma disclaimer leyin'wani hinkwayo yi nga sala i kumi qualified so
so ba Limpopo a swi lavi na ku va ya Western Cape a va yi Waterberg a va ti Capricorn district Waterberg district va ya Capricorn district hi laha va nga ta kuma kona handle ka sweswo mina 5 departments sweswi ti nga kuma clean audit a swi lava na ku hi ya ku Western Cape hayi kona yana office ya premier yana transport ka man valet u ya ko ya leader ka xitereke Matiba yana treasury ka Mahwai va ku hlamusela ku swi kumiwa njhani swilo leswi ya president va mi nyiki context and ni hleketa ku mina na n'wina hi swi context leyi va nga yi hlamula enge etlhelele no enge etlhelele ai gimeteni PS ikhisiri swinene ku va mi kota se loko ka hetisela n'wina ka organization ya n'wina ni tsaka hi ku minkarhi hinkwayo loko hi mi lava ha mi kuma kambe tin'wana ti-deployees ta n'we loko hi ti lava to khoma laha ti tshika mi va byela yini hi ku nkama wun'wana va ta fane va na ku hlamusela every time loko ni ri na wena ku loko ku ri na munhu u mu lavaku a nga deploy ya ANC ku a ta la a nga pfumeli ni byeli mina ni ta ku maybe a ku vulavuli na yena hi ririmi leri a ri twisisaku ni ta ku vulavulela na yena u tata na sweswi na ha yimeri list leyi u nga teri ku na ti-MEC ti thola ku vanhu hi ku vanhu va vulavula ririmi ro karhi na ro karhi na sweswi hi min'hweti sweswi u teri u ta vulavula na vayingiseri va ku nyika a hi seta na sweswi na ha yimerile mara a hi problem swi vula ku na wena wa u vulavula swilo leswi u ri hava ku ti-facts vanhu yima ni mi byela PS mina va ta swi vula la a hi hlangani kun'wana swi vuriwa kwala moyeni walowu ya mara mina na ni lava ku ni swi basisa ku komba ku vanhu laha a Limpopo va vhoteli mfumo wa vona a va vhotelangi ku munhu u vulavula hi ririmi rihi nakona vanhu va ririmi leri va fanele ku va thoriwa ka department leyi swi nge vi kona a Limpopo loko Limpopo ya ha fumiwa hi ANC hi nge swi pfumeleli sweswo ku hava munhu a fanele ku a disadvantagiwa hi mhaka ya ku u vulavula ririmi rihi kumbe u vulavula Xitsonga kumbe u vulavula Xivenda kumbe u vulavula Xipedi kumbe Xindebele kumbe Afrikaans kumbe yini a va fanela ku va disadvantagiwa hi mhaka ya ririmi ku fana ku chekiwa performance ya vona a interview and ku hava rixaka ri nga ta va big boy ku nga ta va rona ku nga ta va rona vanhu va fanele ku va thola rona ntsena ku vanhu ti-vote hi nyikiwi hi vanhu hinkwavo va le Limpopo so sweswo hi nge swi pfumeleli that is why ni tirhi ni nyiki ku ri ka department leyi ku humeleli leswi na leswi na leswi vona va endli leswi na leswi na leswi vona mani i one rixaka wa vona ku ri mina ni ya ni vutisa ni swi landzelerisa nakona munhu wa kona na ni tari yana aka munghana lona u ya basisa swilo leswi na khensa mi vulavula to thola a ni nga ri ka tona kambe hayi sweswo na no hundza because mi hundi kahle ku kuna un'wana a nge tiposo to tala a Limpopo ka tindawulo mi le ku mi tholana hi xicomrade CNC advert I don't think kuna advert i vulavulaka ku loku u apply u fana ku u va u ri na card advert a yi vuli swona kambe lava thoriwaka ku va no I should think vanhu va vona va lavo va ANC va nga va meet requirements ya poso a ni lavi ku scaneta sweswo va nga va meet requirement ya poso mara a swi vuli ku mfumo loko u thola wa cheka ku wena u huma ka nhlangano lowu u humi ka nhlangano because remember mfumo i mfumo wa vanhu hinkwavo na tax leyi hi hakela ku mina wena loko hi xava xinkwa a ku chekiwi ku wena u na khadi ra ANC se wena hi nge ku tax hi ku u na khadi ra ANC a swi kona sweswo and hi nge swi pfumeleli because sweswo i swona swi divide ku rixaka ra hina mi kuma ku vana loko va hlangana amolweni va sungula ku lwa va kha va holovisiwa hi hina vanhu vakulu hi endla swilo swa wrong hi nge swi pfumeleli sweswo ku swi humelela pet sweswo na hlambani swi nge humeleli loko lero loko vanhu vo ta va fikaka hi khalanga hi leswi swi yisi ka vamisana ni tisa and nakona na kwala moyeni u swi announce ku list leya ku na muyingiseri un'wana u nga vulavuli vito ra vanhu u ni nyikile ni yisa ka provincial secretary loyi a nga vulavula ku accepta list se hi kumile swi humelela ka department leyi na leyi mina in responsibility ya mina ya ku vona ku vanhu la va nga ya ka mfumo va fuma vanhu hinkwavo a va fumi va ANC ntsena
ni sale hi 30 second na n'wina hi swihi mi nge ya mi famba mi nga swi vula I ku va ni ku khensa ni ta va ni nga fambangi kahle loko no famba ni nga ku khensangi na swivutiso swa wena un'wana i ti kwala ka khensa un'wana i ri mi tshama mi ri ka nhlengeletano yin'wana muku loko wo tshika i vitaniwe ka Afrika wa vulavula yana hi ku hey ha hlaseriwa la i ntiyiso I don't think kumbe context se yi lahlekile ku nga va u lahli context mara Afrika wa vulavula u critical ka munhu un'wana na un'wana because i program ya vaakatiko wena wo yi facilitate Yeah. i program ya vanhu va vona swilo leswi humelelaka a hi hleketi ku loko vanhu va kuma ku ri hava mati va nghena lava ku mati ma kona loko ku ri hava mati va ta nghena va ku hava mati ku hava lexi mfumo wu endlaka swona loko ku ri hava mapatu va ta nghena va vulavula loko ku ri na swilo swa kahle vana va kha va ya swikolweni va kha va dya va ta vulavula ku vana va dya swikolweni va nge mi a ni tali ku swi twa sweswo swa ku vana va le ku dyeni xikolweni tala ku twa ku hey mati halelo so u rurile na u se u tshama la dorobeni va nghena a private a va ha ngheni ka public va wena that's why u nga swi tivi ka dyiwa le xikolweni vamsana ni khensile nkarhi wa n'wina thank you hakhensa iko sweswo vingisero mganalon FM i vamsanda Rubin Madaji va i matsalani wa ANC a Limpopo i vo va kha va tisa tlhelo rero ra timhaka ni tshemba ku swi twile ku endleka yini mina na wena hi ta vuya yisa mahlweni andaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nongona ku Afrika wa vulavula ile ka Mganalon FM 0860002543 loko biya mahungu na misava ya awara yan'we i ta va ka bula na Osimatsila va bula i bula na vona va kha huma ka komiti leyi langutanaka timhaka ta nhlawulo hi vo nga ta languta hi ku dzika kenta timhaka leti ta swilaveko leswi swi khumbaka vakhanselara ka vandla ra African National Congress ku laveka swilaveko swa mixaka muni hi ndlela yaleyo tatana Brown Mokgotsi i n'wamabindzu loko a sungula ku vulavula n'wamabindzu Brown Mokgotsi laha ka commission ya rhangeriwaka hi Justice Madlanga a ku ri na ku kombisa ku kumbe ni hetelele ni vona ongeti ntatwa ku i n'wamabindzu wa yini a ni tivi mi swi twile n'wina i n'wamabindzu wa yini ve ri n'wamabindzu phela tatana Brown Mokgotsi i n'wamabindzu wa yini leswi ni nga twa swona ku i ku van'wani ve i Mr Fixer kambe rito leri nga le ku tirheni ngopfu ka mbulavulo wa yena i handler my handler ku ndleka yini hi le ka 0860002543 i nomboro leyi mi nga yi tirhisaka hi twa tlhelo rero ra n'wina ra mhaka hi ndlela yeleyo mi tshamo luwa wa komiti lowu khumbaka timhaka ti nga sunguriwa hi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ta le a parliament makha ma va vona matelo ma vona matele ya van'watipolitiki loko va kha va ta ka mtshamo wa ku ongeti van'wana va tala ku swi titani van'wana va tala ku swi titani a ni tivi ku swi nga va swi vula yini swi vula yini hikokwalaho ka komiti leyi nga vulangi ku loko mi za mi tikuma mi ri xiphemu xa komiti leyi loko un'wana nga ri kona ya yima hileswo loko va ku loyi a nga kona swi yima swi ku wi loko se mi helerile mi ya mahlweni hi ku ngeti van'wana va tumbela laha loko va fanele va ta avati nomboro i 0860002543 hi ndlela yeleyo ima ni twa ku tatana Brown Mokgotsi va fika kwila going to deal with this going forward? It is a concern, but I mean, in fairness, I think you yourself have disclosed your status as an undercover operative in interviews before you came to this commission. I have never commissioned. I've always said the right platform will come. There was no way, because I after the commission was established, I also checked and read the terms of reference. I really believed I will present this in camera. But so that's the first issue, which is that if people know you are an agent, then there's always a risk that your status as an agent leaks into the broader world of crime intelligence that you're investigating, and your position is compromised. Would you accepted that proposition?
Yes, provided you do not explain to the person giving you information at first. You need to, you explain to a person that, look, the information you are giving me, this now comes this part. I can assure you, even the president will know, will deal with this. You assure a person. But that raises my second concern, which is if people don't know that you're an agent. They didn't know, now they know. No, now they do. But if they don't, then what you're doing is, well, what's happening in the process is that crime intelligence operatives, employees, agents, are giving you what I would imagine is classified information, thinking that they're giving it to someone who isn't an agent. No, there's no one. You see, all the information and instructions, commissioners, they will come through the handler. The handler will tell you there is this, and he will show you. There is no way you have to find me in possession of classified information. You can look at it, make notes, and understand, and even the notes you can't keep. But this investigation, it's not like a normal investigation. You meet a police carrying a docket, goes to a person and say, you stole a laptop. What happens is you tell your handler, the investigating officer of this case is sparkling. He knows he has to go and talk to this investigating officer. In some instances, the commander of the handler, I don't know his commander, he'll talk to the commander of this investigating officer to say, we want to gather information for you. Crime intelligence, they will not carry the dockets, but he will, with the information I give him, he'll come and fill this docket in with information. Not necessarily that I must come and salute and say, hey, I'm an agent, give me the information, I'm going to help you. No, that's not how it works. You don't show the identity of people involved, and you talk to your person and say, with this information, I'll be able to do 1, 2, 3. van'wana va ku hey onge tirhisiku leri ta leha ngopfu le aka khomixini liya ya ka madlanga sweswi va ya ka swakudya swa na nhlekani kasi ad hoc committee na yona yi tikomba yi hakeri mitsi hi ku a ku le ku vulavuleni mbhoni ka ha vulavula va swirho swa huvo ya endla milaha a tiko endleke yini n'wamukele ku yingiseleni loko hi vuya mahungwini hi ta tsakela ku twa kumbe angulamu ku yini ka mhaka yaleyo hi ndlela yaleyo mi swi twile musi ku swi ve mahungwini leswaku munhu wo nje hi khale ka holobye Malusi Gigaba se sweswiwani i pfuleriwe nandzu ximfumo lowu wu vulaka hehliwa hi timhaka leti ti khumbaka timhaka ta matirhelo ya vo hi nkarhi lowa wa le ka Transnet. Se i swiphiqo leswi swi nga koho se swi vula sweswo swa ku se ku ta va step aside, se swi ta yini hi ndlela yaliya na swikhedzakhedza swo tala leswi ku lava ku vulavuriwa hi swona swa ti-criminal record. Loko wo voniwa nandzu hi nawu wa palamende ya huvo ya endla milawu ya Afrika-Dzonga a wu ngheni. Se swin'wana swa leswi swi nga ta tisa swivulavula ku ya amahlweni kambe sweswi awara ya n'we hi kumeni mahungu emisava hi nomo wa Bongi N'wam'Wanati Maluleke. Loko se hi vuya na Hosi Matsila endzhaku ka swoho se xikan'wekan'we hi twa un'we kwala mi nga ta mi ri kona ku fika le ka awara ya 2 hi ndlela yaleyo nakona ku eAfrika wo vulavula sweswi ya ka Bongi N'wam'Wanati Maluleke ndlela yin'we ntsena leyi tirhisaka hi leyi Bombela, Sabi, White River na le Hazyview. Fafana hina eka 9.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombandela. Ukayelele, eka Afrika wa vulavula. miri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini wu ri vulavula hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka Bududa lava le handle va hanya ka tar road va famba free. Leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi prison loko ndi huma na vona se loko ni fika springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya hi phakathi a nga sayina ka nchumu ni fanele ni report nyanga na nyanga South Africa hi vekele ma criminal service hale handle va hi sala ndzhaku loko sa ku track
loko no ku byela ku siku rin'wanyana botsata ni nge swi fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina navusiku hi tshweli ku va ku laha nga kwa hi kona a hi pfumeli device wa ku va kwalani ni pfuka ni ku tsutsuma ni vuya kaya na mitwe but kama miri treka yiri vuya la mi nga koha kona se a mi yala wa hina n'wina kasi a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'wi mi nga skepangi botpeta kasi ni vulavula swin'wanyana leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison a ni ri u nge pfuki u voniwa ka mamani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula iswo mingisero mgana lona FM Kensa Bongi ngwa mngana ti Maluleke kuba mitena mahungu iyo yalawo ya awara liya ya yangwe mangwana mahungu talandela awara mbiri hlokoma ka kona hafu pela awara yangwe na mbona matshwa milava ku angula a hirurele matsalani wa ANC alempopo na mbona kumila ku angula na le ka swo timakata ku va nkulukumba gigava na vo se va ri xiphemu xa vanhu lava va hehliwaku lava ya matsundzuka lava khumbaka timhaka ta ka Transnet ti katsaka vanhu vo fana na va Gama Molife Singh sweswo swa ku taniya se va kwalaya na vona etatana gigava seni ni tshemba ku va nga va ri handle hi bail sweswo swa ku taniya kambe timhaka leti ti nge le ku endlekeni loko ku langutiwa hi matshamele ya swilo ngopfungopfu loko ku langutiwa hi timhaka ta ku tengiwa timhaka ta leti khumbaka vukungundzwana van'wana kumbexani vo va lava tatana gigava masitoko vo va nga sala ka African National Congress lava van'wana anakeni se vele ka MKP va nge kumbexani tatana gigava na imelo leswaku loko i fanele i va mukhanselara ku sukisela haxawa ku ya mahlweni i fanele va yi nga ri na swona swo tala swikhedzekhedze va ta hi byela Osimatsila hi la ku bula na vona sweswi va hi byela kahle ku laveka yini ku va munhu a hetelela a tikuma a ringanela ku va mukhanselara wa African National Congress hi ndlela yoyoleyo hi sweswo mingisero mgala lona FM leswi hi nga ta va kha hi bula hi swona hi ta ku nyika nkarhi wa ku va u angula ka nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860 002543 na ngetana kambe 086 0002543 nomboro yele yi ta ku pfuna ku hi kota ku twa ku loko se xiyimo xi titani yi angula ku yini ka yona hi ndlela yoyoleyo kambe u nga se endla tani i ma hi sungula yo hundza hi la hi ta kota ku va hi bula na Osimatsila ivi hi ta teka riqingho rorolero andzhaka loko hi ta va hi hunde hela Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko u twangi a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 41235 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsA@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela u kayelele eka Afrika wa vulavula hi mbalela yini hi mbalela ku fila kahle leswi ni vulaka swona Butpet loko mina ni ti tiva sweswi ku fana mina sweswi na ti tiva mina Butpet ku na milenge yo saseka Butpet basese loko ni fanele ni huma ni ya ka doro exopeni ni ya ku siku rin'wana ni xi mbala xiburukwana lexa Butpet for mina ngendlela mina ku mina ni fila kahle loko ku ri ku kuna lava va lavaku swo hundza swigubuda swi hundza matsolo a va mbali va ndlisa sweswo va tshika hina loko hi mbala swo koma leswi ni endlaku ku loko ni famba ni tlhela ni famba hi confidence so ka ni nga tivi rito loko ni ra xichangani se hi mbalela sweswo ku mbala ka mina hikokwalaho ku ni ya mbala yini ni titshemba na loko ni ya kerekeni a ni komisi hi mhaka ku na swi swa distracted leswiya palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero mgana Lonene FM makomandela 13 timinete ntsena ku bila ora ya 13 ina ngona ku Afrika wa vulavula ka mgana Lonene FM ya ku la ku ya bula na va komiti leyi fambelanaka na timhaka ta nhlawulo wa bandla ra African National Congress kuna Osimatsila lava hi lava ku bula na vona la hi bula na vona hi mhaka ku kume swileriso swo tala swa ku ongeti kuna swiringanyeto leswi langutiwaka ka vakhanselara lava nga ta va ri koho ka nhlawulo wa 2026 lava nga ta va tirhisa vito ra African National Congress milawulawu liya
a yi ngo tonda ku van'wana va biwa ku swantswa mini va independent candidate a hi amukeleni hosi Matsila hi twa ku va ri ndaba zita nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene Nhlekani Khalanga na vangiseri va Munghana Lonene a khensa swinene ndaba zita loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina a hi buleni la hi timhaka ta ku tanihi komiti leyi langutanaka na timhaka ta nhlawulo ka African National Congress mi humese swiringanyeto na swibumabumelo swa ku vanhu loko va fanele va va makhanselara va fanele va fikelela swilaveko I swilaveko swihi leswi va fanele ku va swi fikelela tanihi makhanselara hi swona hi humese minawu ku ri loko vanhu va lava ku hlawuriwa ku ri va va makhanselara va fanele va va na dyondzo dyondzo leyi hi lavaku I ku munhu un'wana na un'wana ku ri a tikuma kha a hlawuriwa u fanele a va na matric grade 12 hi ku vona ku ri loko vanhu vo hava matric kumbe vo ka va nga dyondzangi kahle va tikeriwa loko va ri ka ku mafambo ya khansele ngopfu loko swi ta ka swilo swa ti-financial statements ta timali na swilo swa minawu na swilo swa tipholisi ta kwala ka masipala sometimes swi tikuma ku ri va kuma va nga ri vutivi na loko ndaba zita riqingho leri ku kavanyeti ni swi hleketeke riqingho leri ni khomeli mingisero wa mina riqingho leri ri tikomba ri na xiphiqo mani hi ringeta ku tlhelela ka vona matsalani general wa ANC fikile mbalula na hi le ku vulavuleni na vateki va mahungu hi swibumabumelo leswi va nga vuya na swona loko hi ta ka timhaka ta nhlengeletano leyi a va ri na yona ya National Executive Committee leyi nga va kokwela loko ka vhiki hi ndlela leyi kambe ku swi tikomba ku ri na xiphiqonyana xa vuthekiniki hi mani hi ringeta ku tlhelela ka ndaba zita ndaba zita yi khomeleni mani riqingho ri vuye ri tsema kambe a ma ha kombisa ku dyondzo yi na nkoka hikuva hlangana na swiphiqo mi nga ya mahlweni hi ku loko vanhu va fika la va nga koti ku hlaya kahle na ku twisisa leswi swi fanele swi famba ka tikhansele swi endla ku ri va nga koti ku tirhela ti-community swilo leswi hi pfumalaka swona la makaya ku fana na mati na tindlela na electric gezi swi nge koteki kahle loko vanhu va nga ri na vutivi swa swi famba njhani hi langusana mhaka leyi ya vanhu vo fanele va va ti-speaker meyara na ti-chief whip ku ri na vona va fanele va va na dyondzo ya kahle ya ku tlula leyi ya matric vana vanhu va nga na le university kumbe college swa pfuna sweswo ku va kota ku ta twisisa ku ri swilo leswi va fanele va swi endlaku swi fanele swi famba hi ndlela ya njhani na ku fanele ku va na xipiriyoni xa ku tirhela vaakatiko swi kona la ka minawu ya hina ku ri munhu u fanele a va na xipiriyoni xa ku tirhela vaakatiko loko munhu a ta fanele a va candidate ya hina ku ri a hlawuriwa a ta va meya u fanele a va na xipiriyoni xa malembe nharhu a ri kansela kumbe a ri member wa legislature kumbe a ri parliament ku ri hi kuma ku va lava va nga ta kota ku pfuna vaakatiko va hina sweswo ngopfu leswi yi nga swi cinca ka minawu leyi mintshwa yi nga mi nga yi nga na yona yi ri ANC na komiti ya hina leyi ya ku hlawula vanhu lava va ti-candidate ta va ti-council okay yana mahlweni ndaba xin'wanyana ku na leswi vitanaku lifestyle audit a ntivi ku ri Xitsonga kumbe nga ku yini mara hi leswaku u langusa ku ri loko a ri khalanga a ri na swilo swo tala hi nga tivi ku ri u swi kuma kwihi a ri mukhanselara u na maybe na tindlu to tala na swilo swo tala hi nga tivi ku ri mali ya kona yi huma kwihi swa koteka ku ri tanihi electoral committee na lava va nga provincial list committee yi langutisa mhaka yaleyo hi kuma vanhu va nga ta hi pfuna ku cheka ku ri swi huma kwihi swilo leswi hi kota ku cheka ku ri vanhu lava a va ngheneleli ka swa vugevenga kumbe ku yiva timali va fuma hi ndlela yo ka yi nga ri yona so swi telenyana swilo leswi swi nga hlayiwa ku ri swona swi cinca ni kombela mi ni khomela tani ndhawu zita ni sungula ni hundza ya le mavhengeleni a ni lava ku ta vuya ni ta vutisa ku i ncini xi nga susumeta ku mi vona ku ri na ku cinca kokoloko kambe sweswo hinkwaswo ndhawu zita loko hi hundzela
la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. ena Hosi Matsila bona va suka ka Electoral Committee ya African National Congress andaka loko va xaxamete milawu na ku cinca ko karhi loko ku khumba ku lava nga ta khumbeka ka ku hlawuriwa kumbe ku va va yimela ku langwa eka nhlawulo lowu nga ta va koho kumbe haxawa kumbe lembe leri ya rin'wana andaka haxawa hi ndlela yeleyo se haxawa kumbe ndaka haxawa hi ndlela yeleyo hi ta twa ku hikokwalaho ka yini hi ndlela yeleyo ndabezita a yiseni mahlweni ni lava ku vutisa ku mi yisa ku mi ya va hlawurisa ku yini makhanselara lava kambe hi nga se fika kwalano leswi swi nga ndla ku n'wina tanihi komiti mi fika la ka ku a hi cinceni leswiya a ku ri mhaka yini ni mi twini mi kha mi kombisa swin'wana swa ku va tsandzeka ka swin'wana loko va nga dyondzangi ku nga va ku ri mhaka liya yele FNB yele Nasrec yi nga ndla ku fika ka ku cincacinca ka milawu leyi kumbe ku na swin'wana Ndabezitha swi ta endla ku ri hi cinca milawu leyi hi ku loko hi langutisa xiyimo xa le makaya kusuka 1994 na sweswi swo tala a swi kona la kaya vaakatiko va mati tindlela ta kona ti kahle gezi a ri kona ka tindhawu tin'wanyani loko hi langusa matirhele ya masipala yo tala matirhele ya kona a wa tsakisi i matirhele u kuma ku ri masipala nkarhi wun'wanyana va ku hava mali ya ku hakela vanhu lava va ti-contractor nkarhi wun'wanyana ku hava mali ya ku hakela vatirhi swilo swo tala mati ya makona swi vona ku ri leswi swi endliwa hi ku vanhu lava va ka ti-position leti ta tikhanselara na timeyara na tispikara mikama min'wanyani hayi hinkwavo mikama min'wanyani mi kuma ku ri va hava vukoti va hava dyondzo a vo endla hi mavomu swi fanele va pfuna hi ku hi kuma vanhu lava va nga kota ku va na dyondzo na vukoti bya kona. se ku na nkama wun'wana ma tsundzuka xitori lexiya xa lava sweswi ku nga xipikara xa huvo yo endla milawu manana Thoko Didiza loko va ya tivisiwa a Pitori ku pfuka hoyi van'wani ve ri nkama wun'wana ANC ya fika yi ku tivisa yi ku hayi no Hosi Matsila ku ta ku ri mukhanselara wa n'wina la ka Manghena ku ve ka Manghena va lava phephe se mi endlisa ku yini tanihi ANC Ndabezitha ku hlawula makhanselara lama hi ku vanhu vaakatiko va fanele va swi tiva ku ri loko vo hlawula vanhu vo ka va nga koti ku tirha kahle eka masipala hi ta tshama hi kha hi rila ku hava leswi ku hava mati ku hava yini swi na nkoka ngopfu ku ri hi kota ku hlawula vanhu va nga ta kota ku tirha kahle va tlhela va endla leswi hi lavaka swona loko yi ta hi ku a yi lavi phethe i lava mani leswi fanele swi langusa hi ku lowu a laviwaka u na yini yena xana u dyondzekini na xana u na xona xipiriyoni na i huma kwihi i dyondze kwihi i dyondzele yini i tiva yini i tshama yena a endla yini evuton'wini ku pfuna vanhu a swi kahle ku ri loko hi hlawula vanhu hi hlawula hi ku yena loyi i vulavula ngopfu ekhorhweni ku tlula vanhu hinkwavo na loko a nga vulavuli swilo swo hanya swo lava ku ri hi langutisa vanhu kahle ku ri va ta hi endlela yini xana loko hi ya va khetha leswaku mani u dume ngopfu a swi hi tirheli hi tlhela hi rila hina tanihi hi vaakatiko hi ku mukhanselara loyi a yena a nga endli swona kasi hina hi nga mu khetha se hi swihi leswi mi nge a mfambi mi nga swi vulangi Ndabezitha ngopfu loko hi languta ka timhaka leti ta vakhanselara ku ya hi milawu leyi mi nga yi veka ku na leswi ka ANC ku tirhisiwaka swo va vulavula hi timhaka ta step aside sweswiwani mi vulavula hi ti-criminal record criminal record hi loko se munhu a voniwe nandzu swi herile se hi leswi mi nga ta mi kha mi languta swona loko se a chajiwile i ta va kha a landzelela leswiya swa n'wina swa ANC swa step aside a nge vi kona ka nxaxamelo wa vakhanselara loko munhu a chajiwile a nge vi kona loko a kumuni nandzu hi disciplinary committee ya ANC ka malembe ya 10 ma nga hundza nakona a nga pfumeleriwi kumbe loko a ri ka suspension a nga pfumeleriwi
na loko a lo convictiwa leswi mi vulavulaka swona ku ri una nandzu una criminal record naswona a swi pfumeleriwi na ku lexi munhu a nga xi veka mahlweni ka hinkwaswo i ku a yi tidyondziseni ku ri ku va munhu a nga beburiwa va ku yena yi ta va mukhanselara vutomi bya yena hinkwabyo a yi tshuneleli lava van'wanyana va nga na vukoti va nghena va tirha kahle na hina hi va seketela loko hi ri swirho swa ANC. I xilo xin'we ntsena lexi ni xi tivaka misaveni va ku pfumelelaka ku i va ka xona hi laha ku nga heriki i ku va Hosi Matsila i ta va Hosi Matsila ku fikela a wu vi na mito Ndabezitha ai hi ta ku yini a ni mina ku hi vulavula kwala ntsena le kaya ho hindana loko ni ku Ndabezitha Ndabezitha ikesile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta ikensile swinene Ndabezitha sweswo mingiselo mngana lona no inkoma cancel swinene ni khomele mingiselo mina ongeti line ya hina yi pfa yi nga ndli swona kambe mbatwile va kha va kombisa timhaka ta hi laha tanihi African National Congress va nga lulama ko sweswiwani hi le ka n'wehe me ni la ku twa n'wehe mingiseri khale ni kha ni vulavula me ni karhele la ku twa n'wena 0860 002543 mi yingisela mi ri Mpumalanga a Northwest a Limpopo kumbe n'we mi kuma ko mi ri a Gauteng hambi n'we mi kuma ko audio streaming ya Munghana Lona na fm.co.za ndlela yaleyo a hi pfumeleni ku hi la ku twa ku n'we mi ri yi nomboro hi leyi 0860 002543 hi ndlela yaleyo very lifestyle audits ti fane ti sungula naswo ti fane ti sungula hi va president a hi tweneni leswi hi nga seka tinhlokomhaka ta mahungu ni ta teka riqingho ra loko se hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu ani resetting the pattern means among others that we must go back to that statement of intent and what we said and what needs to be done going forward to consolidate this important work. It does not mean that the DA in the GNU will change to become the ANC, or the ANC will change to become the DA in the GNU, or a UDM, or all other political parties, Patriotic Alliance and all of that, they will change and become something else. We are there to serve, and to serve our people, and the ANC will never change in the transformation that we believe in. Even if those who are outside, civil society, like Solidarity and them and AfriForum, can put up misleading white supremacist billboards, those things will never stop our march to ensure that this country, South Africa, is fully transformed and equitable for all its citizens, black and white. The ANC will therefore continue to exercise revolutionary vigilance within the GNU, ensuring that no policy drift or anti-transformation agenda is smuggled under the guise of consensus. The NEC emphasized the character of the ANC must reflect the soul of the national democratic revolution, people-centered, developmental, redistributive, and uncompromising on the liberation movement's mandate. The NEC reaffirmed that the national dialogue, that the national dialogue is one of the most important democratic instruments of our time, an instrument designed to reconnect political leadership with the real daily experiences of communities. In an era where trust in institutions is fragile across the world, the dialogue stands as South Africa's collective commitment to rebuild that trust from the ground up. It is a conscious return to the Mingiselo Munghana Lona FM i matsalani general wa African National Congress lava nge le ku vulavuleni kambe mi la ku twa n'wina nomboro i 0860 002543 kambe andakala ku hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va ya yimise ku yini i nongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela a hi mi tweneni mi swi vonile sweswi kha swi humelela ka Madlanga leyi ku nga na tatana Brown Mogotsi ma swi vona leswi nge le ku endlekeni le ka ad hoc committee leswi nge le ka timhaka ta le ku nga na Dokodela Mary de Haas
lawyers van'wana va ri advocate hi ndlela yaleyo van'wana va ku professor kambe vo va tsakela ku vitaniwa dokodela Mary de Haas hi ndlela yaleyo ve le ku nikeni vumbhoni eka huvo yo endla milawu ngopfu namuntlha futhi va tshame ka yindlu liya ya National Council of Provinces hi ndlela yeleyo kambe ke sweswiwana hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ora yambirhi ya ta va yimise kwini ta vuya teka riqingho rero ka 0860 002 ngomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM ni nga ha twi munhu a ku Brian Mokgotsi se leswi mi nga ri vona na vito ra yena ku mi nga le ku ri voneni kona swi endla ku ri mi nga koti ku mi nga ha kanakani ku i Brown Mokgotsi hi ndlela yaleyo a hi koti mi yingisela Munghana Lonene FM ku losela masiku ya mune ntsena hi kongoma ka G20 laha ku nga ta va ku ri na vapresident vo huma matikweni yo hambanahambana eka nhlengeletano ya xiyimo xa le henhla leyi van'wana va yingiseri va nga hetelela va vuri rito loko hayi xivandza nyongeni van'wana va nga va kha va onha G20 va kha va ri kwala tikweni leri hileswi a mi ri rhandi tiko leri ai a hi amukeleni muyingiseri loyi hi twa ku yena i khome yi mhaka enhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene Khalanga Mpfukeni papa mina hi pfukeli mi njhani n'we indlovu kwala ka homu ka Mswazi inkomo papa mina Bopet no lava ku khensa ka ku sweswiwa ku va munhu a va khanselara viva yi ri yoxe ingaku a yi nge he swi koti yi fanele yi va na ntlhandlekelo wa matric i khale ku karhi ku riliwa ku at least ku nga vi ku ri viva yi ri yoxe leyi endlaku munhu a va mukhanselara swi ta va swi kha swi pfuna na van'wanyana futhi ku va swi vona ku va fanele va tlhelela xikolweni loko ku ri ku swi koteka kambe ni tshemba vanhu vo ka va nga ri na matric va nga va ri kona lava va ndlaku va viva va tele ngopfu Botpet kambe hambiswiritano n'wi twile tlhelo rin'wana a khata na rona 0860 002 na kona ku i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangula wa wu ri yini i 27 timinete ntsena a hi xeba awara ya 13 wena u ri yini 0860 002 a hi kuti ku tlhelo leri we nga khoma rona ku nga va ku ri hi ndlela yeleyo un'wana muyingiseri loyi nhlekani mi amukelani ka Munghana Lonene ehlekani Botpet Mpfukeni papa mina hi pfukeni n'wina minjhani Mpfukeni na Eric Mathewu inkomo papa a ndzi va hlamula ka leya milawu leyi nga ti ya nyuwa yi ta ku na vandla ra African National Congress ya a swi ngo to pfuna nchumu hi mavonelo Botpet hikuva swi ta swi tlherisela ka mhaka leyi nga humelela le Pitori ya vathori disease hi vula makala hina vana va karhi va tiva ku loko ko va nghini a kota ku tirhela community ndlela ya kahle mara a ri hava huma phephela mavoko va go va le kumalavini kambe ina ku ya tirhela community kahle njhani a ri hama phephe bote hi i ta hlaya yini phela ka hlayiwa la a nga va o hava home trivolo mala ku hlaya a swi kota Botpet na mhaka u calculate swa timali a swi kota hinkwaswo ka so a ri koho un'wana loyi a nga dyondza eka mara a nge swi koti ku swi swi sweswo hi leswi ri endlaku a ku heteleli hina ra va na makhasitara ku tala masipaleni va ri independent hi ku loko vaakatiko va ri na munhu loyi va lavaku yena ku ri ku hi milawu leyi nga koho ya vandla ra African National Congress nga vandla ra hina a nga fikeleli milawu leyi va yi lavaku a vo teni swo swi endla ku fana muganga yin'wana va ku a hi fambisa we independent a humelela munhu yalowo kambe phela a ve ri a volo swi sukela swilo leswi va ri swi ve na vulavisisi va swi vona ku leswi nge tirhi leswi a swi hi tirheli leswi hi sindziseka ku hi famba hi gondo leri no va nga swi generalize a swi hi tirheli ka va lava va nga va koho va nga dyondzi ka nkuvuluya leyi va ri na vutivi va koho va lava ku ri a nga na nchumu mara i na ntokoto wa yena wo karhi lowu a nga kota ku pfuna community na mitwa leswiwani swi to endla ku hi hlangana mhaka ya Pitori ya tlhasi ya hansi hi vulavula hi van'wana va dlaya organization ku ri ku hovini va dlaya organization ni mi twile boto mena khensa swinene hlayisekani ku dya ku engeta inkomo 0860 002 na kona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeli n'wana mingiseri loyi nhlekani a hi khalanga minjhani boto mina hi pfukeni n'wina minjhani General Mkhwanaza a va kha va lwa na munhu va humesa xibamu ro sungula vheo na nyimpi na hambi sweswiwani kota ku ri va ku Mkhwanazi
into swo biha vanhu va nge thembi la South Africa na ku va ku ri ntiyiso na hambi Brand Mokgotsi o humesa swilo hinkwaswo swi nga ta ku komba ku Mkhwanazi into swo biha a ku ha ri ku thembiweni u humesi va loko va khayilwa mina n'wina rash bomb laha tlaka xi humesa swi endleka vhava hi winile nyimpi minkarhi yo tala swi tala ku va tani loko la rhangaka hi humesa xibamu i humelerile lexa wo u kangatela kona na kha ku xitisi i khe n'wi nikela hi sweswi na loko se swi nga le ku swi vulavula Brand Mokgotsi ku na swin'wana nga le ku swi vulavuleni hi ntiyiso hi Mkhwanazi na hi wala hosi ya Mazulu mara ne se South Africa yangu sweswiwani loko vulavula xo biha Mkhwanazi la ku la ku vona ku munhu a nga ku dya hi meno sweswiwani a nga ku vavisa sweswo ri Mkhwanazi hi endli swo biha a hi ve nge pfumela South Africa va n'wi rhandza ngopfu kambe a va n'wi rhandzi hi mhaka ya ku i humile a ku na loko ri ku mina no va ni ri na papa kumbe xikeletoni kumbe yini swantswa mara ni vula ku tiko ra hina a ri le ku fambeni kahle na koho van'wani lava nge le ku nyikeni vumbhoni swa kha swa tikomba ku himpela swin'wana swi nga ri ku fambeni kahle yes Mkhwanazi khana a swi nga ri ku fambeni kahle ene ku swi endleka a ri kun'wanyana a ri part ya swona ku ri yena ku ri a tikomba a ri ka safe side a ku ta mina hatla ni hume hi fanele n'wina botpete loko ya ku yive mina n'wina sweswiwani ni fanele ku mina ri kha ni nga endlangi nchumu ni yimbi gedeni ku ngheni botpete va ta kumbe ni vulavula ntiyiso mara hinkwena hi ku yiveni hi leswi humelerisaka sweswo ka leha ka Mkhwanazi ina wa swi tiva ku ri i endlile swin'wanyana mara loko vulavula hi yena South Africa va thembi a sweswiwani va ri va twa ka ku Brand Mokgotsi i le ku vulavuleni swin'wana swi nga ri swona swin'wana hi swona kumbe swin'wana hi swona mara a hi vone loko yi herile commission leyiwani yi ta teka decision yihi kambe loko mo yingisela leswi Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi a va swi vulavurisa xiswona mi yingisela leswi tatana Brand Mokgotsi va swi vulavurisaka swona swa hlupha ku swi tshemba hi ku tatana Mkhwanazi loko va vulavula a va khuluka a va nga kangan'wi a va nga ti lumalumi a va hlamula va kongoma se a mi swi voni ku na sweswo swa hlupha loko i vulavula swilo swa wena i nga twali nga ri wa tshembisa swi endla ku swi tika ku lava va fanele va ku tshemba va fanele va ku tshemba ku na vanhu va nge ti-public speak ku na vanhu va kota ku veka marito va kota ku vulavula ku na lava kota ku ti lumaluma ende nkarhi wo tala munhu lo ti lumalumaka a hi n'wi thembi i ta ku tshembisa ku yini ka ti lumaluma hi ku a ni hina ku pfumela ka ku loyiwani i chuza yini ku vulavula ntiyiso a wu na nchumu phela ntiyiso very Xitsonga xi ri ntiyiso wa chucha i yini xo chuhisa loko munhu a ka vulavula ntiyiso phela munhu loyi wa ni mina vanhu van'wana vo fika 60 million loko na besien ala ku mwena se daiva chape but 0860002543 i ntiyiso leswi a swi vula ku mi yingiseri ku a swi nge olovi ka van'wani ku va landza hi ku van'wani va vha va teka tlhelo loko va languta eka Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va famba kona wa n'wi vona ku i tlangeriwa hi munhu un'wana na un'wana laha hlanganaka na yena se swi nge tshembisi loko fi ku phela lowuwana ku ri CIA agent n'we mi ri yini a hi amukeleni lava hlekani ayi buta mina mpfukeni hi pfukile njhani hi pfukela khensa swinene ku mi hi bela riqingho mi ri yini n'wina no mina ni lava ku ta nghena ka leyi ya vakhanselara Butseka aye papa ku vula ntiyiso ku va ku hlala ku va ku va ri fa yi hlarile loko mina se yini xi nga le ku feni la ANC ya swi vona ku vanhu va luze ntshembe Butseka se leswi va ringeta ku ta na strategy xa ku vanhu va ta vuyisa ku tshemba a hi timhaka ta ku loko ri ku munhu a ri na grade 12 i ta tirha kahle se na a bohe Butseka munhu loko va na grade 12 a swi vuli ku u na vutivi lero loko ri ku va kumesa ku loko ri ku i na grade 12 hi ta ku yisa i ya traina maybe 6 months or 1 year i ya trainiwa ende bibi ya na vutivi ende makhanselara lava nga le makaya a ko va vona va tsandzeka ku va ri service va tsona hi lava nga le henhla na voleyi ma swi vona swilo swi suka le henhla ni hlamuseleni kota ku twisisa sweswi i mana tsona ku mani yini lero loko mi languta kusuka kwala ka meyara ku ya hala ka va MEC kusuka kwala henhla henhla leyiwani swa ku mukhanselara i nga tsaphela hi Butseka loko ri ku mukhanselara loko na rhasi leyi nge nyikiwi service ya wena loko ri ku a tikweni volava masirha mi lo mi pfuka ni miyela leyi va ta ku i fane rhasa leyi loko rhasa hi kona ku loyi wa hi rhasa leyi va hi n'wi nyika va khulula mapatu xikombiso
a hi mhaka ta nkarhi wani kwale va ka grade 12 vo ndlela ku la ku ta vuyisa vaaki ka ku tshemba hi ku nkarhi wani va ta ku ha ku loko ri na grade 12 maybe ta tirheriwa a swi kona sweswi mhaka ku loko ri ku na grade 12 a wu na vutivi swa ku loko u na grade 12 ni ta cinca tiko hi mhaka ku na kota ku tsala ni ku hlaya a swi vuli sweswo ku va ku la ku ta vuyisa ntshembo ka ku nkarhi wun'wani va nga hleketa ku se hi ta voteriwa vana se hi ka tivhoti ku ta na strategy xin'wana mina ni yimi na swona swa ku otherwise a va va train loko vo hi ta va trainer 6 months va na vutivi nyana va ntokoto yana at least a ni ta hleketa kumbexani va la ku ta fikelela swin'wanyana ma vona ku let me do not cancel name so enkombo to mina 0860002543 nangana ko Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomandela leswi ya ku vulavula ku iswona na vamsanda va Robin Madaje very Limpopo task team recommendations adopted mtatsunduka ku akwa vulavuriwa esibumabumelo leswi a swi ka swi katsa na sweswiya swa ku ti-conference tin'wana ti famba kahle se n'wina hinkwena mi kha mi ringeta ku kumbexani mi nga kuma switulu a swa ha fambangi se swi vula ku se swi vheta ni mi amukela mi ya tirha hi tlhelo leriya ra khale ka matsalani general wa African National Congress va ku yini it's only 5 years complete it's only 5 years I am kidding n'wana mi ngiseri lo nhlekani hayi minjani bota mina hi pfukile n'wina minjani hi pfukile mina ni la ku nghena straight ka leya ya hlata Mkhwanazi hlata Mkhwanazi botphete ti fana na le Burkina Faso ti adamathira wa hina wa la South Africa leswi swin'wana va nga swi vulavula va endla yena yini ve nge yi helo ni sala ku imisavo swa ku na ku va president swi onhakile swi se a va swi tivi ku lava van'wanyana swi endleka yo xaviwa mina ku ya hlaya amen botphete na mitwa kambe mi vona ku xiyimo xa muxaka lowu xi ta hundza a la ku hava xitori na xitsoti xi nga va ku kona xikulukumba hi ku hinkwenu u fanele hi swi vona hi swi twisisa ku loko mi vona a Burkina Faso va lava president wa mfana u tsana i timhaka to fana na tito loko vanhu va tsala tikweni va ta onha swilo swa tiko ra hina hi nga vuli nchumu swi vana na sweswi mi swi voneli ti ta chicheriwa vanhu va 200 hi fanele ku endleka yina kha ha ri larile vanhu va le handle mara hi ta chicheriwa vanhu vo tala vanhu va 200 timbula va lavo huma a phakilevele ku le Israel a Palestina a va fiki 200 ka a va fiki 200 ka ale no vula ku mi nga ngeteleli nomboro leswin'wana swivangelo mi nga mi swi vula kambe mi nga ngeteleli nomboro hi swona vula ku so phela swi leswi botete swi fana na leswi swi humelelaka swa vanhu valava makete lava ngete va yiva ri vuma 500 va toyitoya sweswi ve ku yi 70 va tsarisa swi vula ku kahle laha ka hina a hi vanhu va ka hina lava nga ku karhateni va nga ku chaviseni ka doroba ra hina phela swi fana na swona hina hi vuma swithuleri no ku tirha vhevhela hi swi lavi la tikweni hi ku loko a hi lava ku tirha hi ta hi nga yangi hi xavisa makete manene le joni le hi lava sweswo hi ta nyikiwa mudende sweswi ve ri ku vule nga mudende wa gezi na mudende wa yini hi hanyisa sweswo hina la tikweni vanhu va ka va ta hi xavisela van'wana va tlhela va hi xavisela na swo ka swi nga ri swa mampela hi swona sweswo maswona a swi tshamisekanga swi humelelaka la ku la ku lunghisiwa na tinhlokoli ta hina ti la ku lunghisiwa botete loko munhu a chava na ku ya xavisa matamatisi makete ku a kota ku ti hanyisa munhu wa ha pfuka a yima ku ya president a nga pfuni nchumu president u tiphe president n'wanuna ku fana na mina na n'wina u na nsati na vana na yena u va ku ti hanyiseni ma swi twisisa botete miri pfukaka yini miri pfukaka yini u pfuka ya ku ti hanyiseni na yena hanyisa nsati wa yena na vana ku fana na mina na n'wina ivi hina hi lava pfuka hi yima mina ni nge pfuki ni yini ya yima ni ndunduzela ku president a nga ni pfuni nchumu president u te yini botete ni twisisa ku swi vula ku munhu un'wana na un'wana u fanele a swi twisisa ku na bibele yi vula sweswaku u ta dya swa nyuku wa wena u fanele u pfuka ya ti tirhela ni nge pfuki ni ya yirilela n'wanuna wun'wanyana ka tisa muka ya emutini wa mina ni ta va ni nga swi tivi ndzi endlaka phele n'wanuna liyo ku fana na mina na n'wina ni mi twile 0860002543 loko ku ya Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku u angula kwini hlekani ahe mash muyingiseri mpfokeni
hi pfukile hi kombela kweleyo buthet hi pfukile bota mina khetha sinelo mi bela riqingho mi rini n'we loko angulanyana ka liya a ni yingisini loko mi kha mi vulavula na i mani lava va hosi lavaya va vulavula hi leya Margaret ya ku ya va khansela i hosi Mathila a ni hi vulavula na tihosi timbirhi namuntlha se hinkwato kuna kun'wanyana loko ni va twa laya va kha va ku reason ya ku va va amenda ya ku va endla milawu ya ku fana na ku tikhanselara ti fanekele ti va na ti-grade 12 sweswo swo fana sweswiya i ku ri va languti makaya from 30 years a ku vi na ku hluvuka hi mhaka ku tikhanselara leti vekiwaku ti va ti nga ri na grade 12 so layani swi fika swi lahlekelanyana layani ka ku ya hi leswi vona va swi vonisaka xiswo ku hi konya muntlha ka 30 years hinkwayo va ta swi vovo ku tikhanselara ti nida ku ti fanekele ti va ti ri na grade 12 and naswona hi leswiwani hi ku ya hi plan leyi vo va yi draftaku lomu ka timasipala loko ve vo va languta lomu ka timasipala a ni ku va ku fanekele laha vukorhokeri byi va byi ri koko okay swo fana sweswiwani ka Mathila ya lunghisa patu lera ra ku mukhanselara laha o fanekele a fika a monitor a fanekele a fika a languta swo fana sweswo swa ku okay patu leri ri nga tsaliwa ku ri ta ya ka Mathila ra vekeliwa okay mati lamayani ma vekeliwa ma endliwa ku vaaki va va na mati dani ku ri bona va fika lawani va ku vakhanselara va ta va held accountable vakhanselara hi vo va nga ta va le accountable for swo fana sweswo hi ku va ta va ri na ti-grade 12 a va hi nyiki vukorhokeri va sukela ku lava ku titumbeta kambe un'wana ta ku 30 years ke va nga ku ri ku va swi vona kambe sweswi va sungurile va swi vona swi bihile mani voni nga ku swi ta hi pfuna ngopfu botpete mhaka ku loko ku vekeni ka masipala wa ka Malamulele hi hava swi swo fana hi hava swi swo fana na mati a hi nge makumu hambi mukhanselara o bale xidumako hambi o va yi xikolweni loko ku ri hava mati ku ri hava program yo mati ma ta fambisa leswi mi nge vi kona so a va ya tshama hansi va languta timasipala ta vona timasipala leti ti hi rangelaka va endla ku vukorhokeri byi va kona va nga lavi ku teka ku shifta blame va shiftela vakhanselara no vona lava va timeyara leve nge le henhla va ndla yini hi ku vona ku ri a hi kumi vukorhokeri phela vukorhokeri a byo landziwa hi mukhanselara vukorhokeri byi fanekele byi tisiwa hi masipala ivi mukhanselara a kota ku alright sweswiwani ndlana lexiwani lawani va nyikeni va kele bakiti lawani na lama va kela bakiti hayi ku mukhanselara wa swi landza vona a va swi tisi va swi nyika mukhanselara ku va aveli hi ku ringana hi ku ya hi tibloko ta wena ni vona ku swi nga pfunaka loko hi ku vakhanselara va yi xikolweni a swi nge hi pfuni nchumu hi ku va yini xikolweni timeyara kwele ka masipala a hi le ku pfunekeni u fana na masipala we wala wa ka hina wa ka Malamulele mi le ku pfunekeni mbuleni loko sweswi mi nga nyika xikombiso xa ka Malamulele vukorhokeri a byi fambi hi ndlela leyi a famba hi yona mi vula yini vukorhokeri ku ni yini mina dorobeni ra ka Malamulele vhiki leri nga hundzani ku ma ri basini tirobot hinkwato ka ti tirha vukorhokeri mbula byi ku basa doroba botpete lomu hina hi famba kona hi famba graveleni swigolonyana swa a ni mi kuma ku swin'wana hi swa vona kambe a hi yeni ni mavhengeleni bot ni khensini inkomo palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM Komandela i swin'wana swa leswi hi faneke va ma swi vona vanhu vo nghena mingiselo loyi ni nga hetisela na yena mi n'wi twile ka ku a swi fambi kahle ku fana hala ka masipala wa hina ivi ni ku wi ivi a ku wa hala ka Malamulele se ni kuma ri ka Malamulele ku nghena kwa tikombo ka Malamulele ku nghena swa tikombo ku i nghena ka masipala wa ti vona tirobot ka ti tirha hinkwato swi ku basile se xana xiphiqo ni va ku hayi hala kaya hala hala hina hi tshamaka kona mapatu ya hina ma famba se a hi vhete ni swi tiva va ka hina ku na mintirho yin'wana leyi nga ya ka masipala ku na mintirho yin'wana leyi nga mintirho yin'wana ku nga ya mfumo wa le wa xifundza loko ze i suka ka magona i ya ka mashops a ka ha ri ntirho wa masipala i ntirho wa district wa xifundza hi wo vonaku ku patu ra kusuka ka magona ku ya ka mashops ra khuleriwa maswa loko zi suka ka Bevula i ya C ku lavaka a ku nghena helo va Collins Chavana
bakhole Chavani hiyo mhaka mi vona va ta va fika va mi khulela switarata loko ri na nkosi futhi va tlhela va khulela a ni tivi ku va khulela loko ri na nkosi ntsena ke kambe loko va ta mi khulelela i mhaka ya ku i ntirho wa voho ku vona ku switarata leswi mi fambaka ka swona swa fambeka hiyo mhaka siku rin'wana mi ni tweni ku ambebule switarata swi fambeki i masipala wihi hi ku loko u suka ka Sikhunyani i ambebule patu ra fambeka hi ku MEC Rachweni na xipano xa vona va khulerile patu ro hlanganisa miganga kambe loko u fika switarateni swa le Mbebule a swi fambeki a hi fanele hi vulavule na vamasipala wa Lethaba namuntlha hi lo pfumala nkarhi kambe hi ta vulavula na vona hi kota ku twa ku va ri va ta va pfuna njhani va akivele Mbebule hi switarata leswiya ma vo mhaka ko swi olovise sweswo va ka hina ka a hi amukeli n'wa mingiserilo nhlekani Enkomo Butpet kambe ngwe a papa enkomo ya Butpet mena ba angulanyana ile ya swa matric ya bakhanselara ne mi tlola mi tsanini man i nga ri swi mi khomi kahle sorry no a de tsadang Butpet no wa le ka ximo ka xa kahle ku angula hi yona enkomba ni vona engaku yi ta pfuna Butpet hi mhaka leyi na ndasani ku le ka ximo xa kahle na mene mukhanselara loko mo mfika hi langutela lama sungule loko mi kuma swa ku maybe nkarhi wun'wani ya inaugurate-iwa as makhanselara mi kuma swa ku munhu hi mhaka matric Butpet a fika a tsandza laha hi hlambanya kona a tsandza hi ku I Patrick Mathebula I solemnly do this and that a ku ve na kona va hlayisisiwa ku yini hi ku a ku fanele ku va na munhu la hlaya kunene vo va kha va ku so help me God va yimisa voko swi hela kwala vo va tlhela va hlayisiwa kwala ku khayini Butpet se kahle loko kani scratch yi nga ri kona ka makhanselara it become a problem hi ndlela leyi ku na ti-documents to tala leti ti taku nkarhi wun'wani ti hindza munhu a nga ti vonangi kumbe a ti hlaya a nga ti twisisangi kahle ngopfu xikombiso ma ku kombisa hi mhaka leya mapatu lama mi kombisa ka va magona swa ku na mapatu ya xifundza ku na mapatu ya masipala loko nkarhi wani matric wu ri kona i kota ku pfa i swi hambana swa ku swi hambana njhani loko se i swi yisa report ka vaakatiko i kota ku va hlamusela kahle hi ndlela ya ku va kota ku na vona va ri ka xiyimo xa ku va xi twisisa then xin'wanyani hi lexi ku na ti-IDP leti ti nga integrated program ya ku rhana 5 years ya masipala ni vona kota loko fa hi famba hi ta-IDP i kuma swa ku maybe mukhanselara swi nga tsandzeka ku articulate mhaka liya aka vaaki yi tshamiseka yi twakala kahle kumbe ku yi clarify because na ye ku le fika document a yi hlaya sweswo swa ku krema swa ku 1+1 1 2+2 4 ingaku yi lo krema sweswo swa ku swa swintshwa xiyenge mara loko u kota ku i ri ka xiyimo xa ku i hlaya i swi twisisa swi ta ku olovela ku i kota ku hundzisa hungu ka munhu loyi a landzelaka so sweswo leswo swi kota ku va swi hi olovisela mo ni mi nyika xin'wana xikombiso masipala kumbe na hi ku tirhisana na SALGA i teka makhanselara a ma yisa a swikolweni kumbe va ngetela swin'wana na swin'wana ku nga ku ri certificate whatever leswi mi va ringeta ku SALGA a pfuna hi swona vo tala a va fikeleli hi mhaka yini na hi mhaka ku nkarhi wun'wani va misa ka ti-high learning institution to fana na tiyunivhesiti leti lavaka matric as entry level Butpet ku na lava va endlele ka portfolio leyi meni nga ka yona va tsandzekile ku ya mahlweni masipala SALGA a hi teka a hi yisa a University of Johannesburg ku ya local economic development hina van'wani a hi vuyini hi kumile NQF level 6 van'wani 5 hi ndlela yaleyo ku taniya mara van'wani swi va tsandzini ku yisa hi mhaka yini hi mhaka yo matric and aka tiko ra hina Butpet maswaku matric yi va yi tekiwa ku ri xoho xiphepha xo rhanga xa komba ku munhu i na tidyondzonyana to antswanyana ku fika kwihi a swi fani hi ku na loko va lava diploma kumbe degree kumbe va ta sungula va vutisa ku matric yi kona ba va ri matric ya ku sunguleni va ri ku laveka maphorisa ku laveka yini va ku xo sungula xa koho yini matric leswin'wana swi ya sala switandzhaku na mithu ku tlhe ku ta ku na a hi ni Butpet maswa kumbe nkarhi wani mfumo wu humese swilo leswi va fanele va swi hlaya swi ya ka vaakatiko kuma swa ni mukhanselara ni ri so ni tsandzeka ku hlaya swilo leswiwani ni swi twisisa ni ya swi yingisela njhani aka the next person mene swi nga swi tsandza mene ni nge le ku sayini mara ni nge le ku rhangeleni se nkarhi wun'wani swi hi vuyisela ndzhaku swa ku no vo tala va ko lava hi nga ko Butpet hi nghene hi vhiva nkarhi wani fika ni swi kota ni na ability leya ku ni yima ka community ni convince kumbe ni rhuketa lava ni chava va ku no a hi yoho ki lona
na mithu ivi va yi teka tani se i marito man'wani n'wina laha mi nga yima kona mi ri hayi i miehleketo ya kahle no lama ni nga yima kona ni ri i miehleketo ya kahle swi ta cinca na xindzhuti because vanhu va hi rhuketela bootpad ni kuma swa ku va ku hano Patrick Mathebula lowa mukhansela wa ka nga dyondzanga nga pfuni nchumu a nga tivi nchumu vo n'wi hlayela na swilo loko swi nga ta haleka hina because i mbuyangwana a nga tivi nchumu loko va ku gradara aka maxoze a yi rhangala ka mahonisi because a nge le ku twiseka nchumu swin'wana va ku no i sayinini a nga swi twisisangi mukhanselara ivi loko sweswo swa fika swi jika vaakatiko va tlhe va ta kwala ka Afrika wa vulavula a nge ta ta fika a ringeta ku lata basisa ku ku endleke yini i seta mi n'wi fonela mi n'wi lava mi nga n'wi kumi kumbe a ta fika a rhisiwa yini hi spokesperson xa masipala wo wolowo na metweli but ni swi hlupha kwalani swin'wanyana swo hetelela bootpad ni tlhela van'wani karhi ku na tigazete ti taku gazete yi tshama yi karhi yi cincancana na ku update gazete va yi rhumela yi ta yi cinca mukhanselara wo lava vona ku fika ti-25 loko masipala mukhansela 25 yi fika kwalano swo gazete sweswi yi ri yini ku cince yini swi fambisa ku yini a wu le ku swi twisiseni because hi le kule na swo vona loko sweswi leswi cinca se va hi cincele yiniyini va hi ngetelele mholo va hungutele se va koka leswi because a wu le ku swi twisiseni ho vona mi tshama vona yi ri xikepeni xi karhi xi tluta ku na magandlati ta endlisa yena swa ku no moya wu basa wu nisaka ni ku zaku wa xikepe xo ra gandlati a wu le ku twiseka nchumu moya zi longo ri ku alandzela ku no hayi xi aniniva na metweni nenko enkombo to mina Kensi hayi ya a yi gcini kwala a yi gcini kwa na tivona tingu ta tikomba ku ma ti yimiserile ku la ku nghena la minsero mina a Kensi swinene 0860 002543 inongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Kensi swinene n'wina hinkwenu mi nga kota ku hoxa xandla ka nongonoko lowu landzelaka i dzuma ra mina hi rito ra Mchangani kabeke mina na n'wina hi hlangana ka nongonoko lowu fanaka munduku kwala ka Munghana Lonene FM handle ka sweswo mana siku lonene mi tiphinani tata Ebombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Magombandlela